Whakatala whātu mai Samoa, lau Samoa Entertainment TV, ili nei po ia songafua. Ai usi mai ang whaakonga. Mai le whaamasinonga le u whaaseane nei il whaamasinonga māwalunga. Mai le whaamasinonga whaaitu mālo le mata upo le whaalawelawe le na tupu mai le whangoli i savai i le masina talwai. O le mata upo le na wala awai le so le whaamasinonga māwalunga i lumo le fionga le whaamasino ya ame perosa Roma peitai. O toe tolo ai i le asonga fua le vai asa fau mo le whaamautuina mo lianga leo leo. O le li lo ia le sunga Alex su au tulai mo le sulua mai le whangoli i. Pasanga le ofisa o leo leo. Leo lo tula ia e le fionga ilinga noa, mai le ofisa le lo ia sili. O to sulua lo mo liel fa mtawe fa o lima, ma le umia wa penga matautia. Vanga na ai le tasi o lo mo liel tamfai fa o le maliu, ma le umia le penga matautia. Mai level fam sinonga uto e tolo fo ile sunga fua o iluma mo lianga o li ile na maua mai mo taal te fai foi, le sfai ngā leo leo le vaya si untua. O le toi tolo na fo i mata upu, ai tu wa no leo leo fa mai ala to molianga wa mai afa manatu le fitu se fulu te sanga al colisio Samoa vai vase na launga whaalau loa ai le fionga sui palmia tuala Iosefo Bonifasio e whai masui le malo e whaaftaia. Le sao whaia o ngā umana o lātou tuli loa ina pea, le sini au tua wa o ngā kolisio Samoa ma le amatanga, o le ata mai e tau tua mo Samoa. Tau noa tuala o le aunga lea na whaatua il kolisio Samoa, i taimi o pule ngā New Zealand o Samoa. Ia o oina ai, ni whāna we avea mataitai o le atunuu. O le nāmana onga, po se mautau avel kolisio Samoa o whaawa upea, o nao o mai le taimi nei. Ua lima o leo leo le suenga o le tamaitai talavau lua tolu tausanga na maliu whaafua se il po le asfrei le talwai. O le whaale tonu leo lo whaamao ni el sui komsina. O le mtanga luenga o leo leo whalpuipui mo na lisa tia i keti lunga o le Samoa Observer. Mai lo fia iloe leo leo pe iai se isi afianga e ono so tanga ilona maliu. Poti lava leo ta uai. O le tamaita ai sai se tasio fale ainga la wilo le taulanga ia pia. O lo faa wau pesos engal mafu angol maliu faa fusei o le fo i tamaita i talavou. Ua faa mausalile umia le fas pol faa tueto ile atua Samoa o tasio le tolu lima no fo al palmeni o Samoa. O stasio aso to na i o talafa solpito le vang faa upufaya le fas le asto na ina te atu. Ina ua faa mausalima faa mautua tue i tu malo e tolu. E ana fai pule manu malo mai fai ngā palo talai te tolu lo lātou langlongo i nālo i o le fās. E ala i le momoli alo i atu leo lātou fai pule i le malo. Na tamua le tu malo fale ata fai le stona i momoli mawinai fa alolonga masani. So atuai ma le tu malo si umu maona ia fo i fa alolonga fa pele tu malo va au fonti. To fa ale, vena ale, to fa tu uan sii, ma le sunga, ama u sia o sipu e mai. O se mitanga whaia ai o se whaaftain whaaleo e le taitai fono le fās le sunga la aule le mali e toa pola tai vau le watea fosi Schmidt. I le whailo inga al vang whaupwha i mai tū malo o tā uailunga.
O mausalia i nei le umia e le fas o le tolu lima o faipule o le mauta. O se la sanga mawalunga lea, mo le vaenga wha upu whaia na te whaatau nu wai nisi vaenga o lana anavatau. E peo na valo ia mai le amatanga o le nofo inga usavalia nei, mai le swinga o le malo o Samoa, i lalo le taita inga le whiungal pāle mia fia me Naomi mata afa. Le whailo inga, i le asto na inte nei, le sa whaia i le maota Samoa i whaleata. O le asalo sulfa, e usui ai le fono al pāle menei. O tamua whamanuyanga al komsino Australia i Samoa, e malila ke le aso whaaptua whaalvao malo. Mo tina i nuu i stua to le taulanga i Samoa. I le minista fawal mtanga ruenga o tina matamaita i le whiunga mulpola analosa ale mulio. Saunua le sui Australia e mawalunga tanga i alo i ale malo i tanga tamaktua ai ave lana whaaloalo. I mātua wotua nai māso nei i lo lata wamana ia lea wanga i whanua a Samoa. O whaamnatua i le aso whaalvao malo mo tina i nuu i tua. Ae o le amana ia i fo i o tangata o lo nofo i a inga mawhanua. E wa aia sua vai ai o le sao tina ia so umai le a inga. Na ia sao no o tātou pāti patia whaatasia i anga i whanua Samoa mo Samoa. Ae o lātou fo ia i ausatalia. O le taimile le tau sanga talua i nā sia tuai i le nuu o siapo i si utu sa vai tu malo palaulinu maltasi. Ma le tamaita e minista e ana le tu malo mulipola analo sa ale mulio. Ai o le minsta o whaatu anga mawhai ngā whaiva. O se whaataita inga tonu le o tina mai nu uitua, o lo o whai sao i le atina e o asa uma, ma ave ai o se wha moe ngā o a inga mwha la potonga. O le sao ninga o le aso wha alvao malo mo tina i nu uitua, wa mana ia i fo i tina mtamaitai. Peo na mōli mawinai, i le maketi funga lei, o se tasile na mōli mau tutu, i tele o whai whaatu anga mawhai pisinisi o iei nei. O tina mai nu uitua. O le whaia ina whaata mali i ale pāle mia Iwa Maasina al malo New Zealand Chris Hipkins. I le palo tatele a New Zealand lesto nai na ia taua toa i le pāle mia fōwo lo nātu nuu Christopher Luxon e talia lo na manu malo. O le whaata mali i o tālonga whaapolkiki a New Zealand le fo isa mai tawina i le wha amawai ngā lo na pāle mia tamaitai. Na manu malo mai le palo tatele taluai Jacinda Ardern. Ia Januari lua o lua tolu. Ina ua ia langona lava wa umalo na malo se tau ave ai le taita inga o lo na malo. Ma wha se ese. Ai wha awau e Mr. Hipkins sa minista wa onga. Pei tayo sao noa Mr. Hipkins mai Wellingtone. E peo na liputia mai ele AP News. I lana whaia ina sa le mana o il nei taun unga pei tai. E ao i tangata na langolongo ina l whainga malo le Labour. O na maua se langona o le mita i taun unga o ngā ruenga. Nau lato whaatino i totono le ono tausanga. Hei tai. O le sui o le Palmia New Zealand, u whaaftai ai e Mr. Luxon fina ngalo tangata New Zealand, e sui le taita inga o lana whainga malo. Wa tamua na lau Samoa Entertainment mai pia le nei ko ia so manuia taun manga. Ia loa tu te am ngā rengo nei asa mafua.